ihela Papa ihela ngimaa Vinetonga okuhaka Ea toli e kakala Oluva ki e vulangi O kamalu e fiafi Aki e manatu ai Aluka e foki mai Fotu ihela Papa ihela ngimaa Vinetonga okuhaka Ea toli e kakala Oluva ki e vulangi O kamalu e fiafi Aki e manatu ai Aluka e foki mai Si ipua e nefisi O ngā wheheuini Lau kau a mahiki Manu o palata isi Tu uhi fomu ahe Manu o pame Ba inga ihe siale Sei o katakape Kako sola ki Jerusalem aki e pi Ela pi hiki e fonu aki he tumutumu ai Pasifiki Pea he ikai te tamawai He koe vaili pea atamai Latai ku o si i e taimi ka tamawai He ikai ngata Si e kuviki Me atuki Si ono whaka o si ilo pea Polo polo si O presko tiki e university Si ipua e nefisi O ngā wheheuini Lau kau a mahiki Manu o palata isi Tu uhi fomu ahe Manu o pame Ba inga ihe siale Sei o katakape Mama kamo ia e folau mata Nakita matala me vai o iwa Malolo e whala o taka Vai ana whaka o mata Taha kai a whi Esi o ta
Fui lupe oe halavuna, o kuolo
Correct, que hay mo tau kamat. Korbe ki CEO mo ui ke ne kata ko fai ma tau lotu ko tau. Hoko atu ai pe. Alo tau lotu. O tua mak ke mau tamai whakaiwani a Fiona. A Fiona ke pure au niu ke mea kotoa i mamani koeni. O tua ofa a Fiona o lau maari e kune tataki ai tangata. Pea mau whawhetai a whainga whakoloa koeni. O ki heni e Palemia leo ka maa e CEO e Meideki. Heni me ka FAIONGOONGO. O tua tau kei whanonga whakataha pe me a Fiona. Pa o mau whakawhetai ai o mau lau maari e. O tataki kua whai ki he whanua. Tataki kua whai ki he kakai o kumea mai ki he polokalama koeni. Mau tau whanua lelei he ahoni pe o mau fia. Neonga ngahi pore o maamani o tau whanonga pe mokoe. Hi whola mau kore pe ho lau maari mani oni ke nofo ia e press conference koeni. Ke ngahi mea mau whakahauko ki he kakai. Ke mahino whakahauko atu pe. Whakafo atu ai ofa e Fiona. Tua koe mau lotu ia. He tui he wafo pe ho alo ko si suklais. Ka ho mau whangamoi. Amen. Malo, kau whaingongo mo ko tupe ko mo mea ko tope uhinga e tau i hen i he whiawhini. Ko hui ko tau lan mata i he kamata i he ahon. Pea ka teu tuku pe ki he tarikita e moui ke ne whakahoko atu e ngahi tūtūni ko ia. Pea mo kore pe ka mo tō tau ngata pe mua he green ko e tau mea. O te mea ke son toki aia tui aho e. Ka tau ai pe e tau tiklea kone e tau green ke tau hoko atu ki ai. Malo. Malo bito Palemia leo. Kore pe hufanga ngai whakatapuka e tā pe ke whaha ki hoko atu ai pe ai he mea koe ai Palemia leo. Koe nei whai whake whakataha he Wiki o si ai NEMC. O whakatu uai tuunga he tuunga kuau sia e tongani. Ai a kumahino ku tokosi au bito pe ke te aha case COVID. Mahino e ni ko fo i wave hono ua. O e COVID taha hiwa i tongani ku holo au pito. Pea he taimi tatau o ku peke te ai ha pekia. Ke ngata pe he toko taha ua. Te ai whak mo e whalala o paitea hano uesia he COVID ai ngā ui koe whai he putungai mo ui ka mai ngahi kupe kau aki. Pe he taimi tatau o ku kau mau e fo i whanonga tatau mo ngahi whanua koe ai muri. Ai a kua holo au pitu whoki whakamamani lahi ai COVID taha hiwa. Tatau whito ke Omicron, BA5, he ngahi whanua kau ngā api i mamani. Ka maa whoke globally i mamani kotoa. Ko ia nei whae whakotu ki he NEMC he Wiki o si. Ke tau ke whakahuat ki he kabineti. Ke tau aloa o green o lanu mata. Ko ia nei whakahuat lewa i pepa me he NEMC he tawhaakoe ni a Paula Mau, Meiteki. Pea tāria he kabineti ke tau green he ahoni. Aia koe fo i framework koe na whai ako no whakahu, aia koe na tāri he NEMC, pea tāri whoke kabineti. Aia e tukuanga e tulewa ai ngahi whepuna aki, ke whai pe ia he ngahi airlines mo e civil aviation. I kai ke te kau atu patungai mo ui ia, hano te aiha ngahi health order, ke whakangofua aki hawakapuna o tu uta mai tongani. Ai koe whoki pe ke anga maheni. Koe kakai tonga kotoa ku te whakawhalau mai ki tongani. He kai ke te whiema uia ke te whai hanau sivi. Pe hanau puhumalui. A hanau certificate. Te nau te whoki pe mo kakai tonga ia o anga maheni.
Koe kau mōri pe, o kai whoke te whemau ia ke nau sivi, pe toki wholau mai. Kai kei whemau pe, ai toko taha mōri, tau taha o ki olunga, ke ai hane ki certificate hohu malo. Aia koe whoikonga ko ia e kei tuu ia ke kakai mōri. Koe kakai tonga ku ata upito pepe, e toa upito mo e me whemau e koe ke whai e sivi, pe toki heka mai wakapuna. Ta tau pe ke mo e kau transit passengers. Webe me ki konga tahana whakahui ai, ka pakua taha mōri, o ku whihau ki tongani, ka ku waha ne whakamooni ukai ke tonu ke ne huhu maloi. E lava peke o mai e ngahi, i hatunga whakawhaito, e lava peke o mai ne kore anai ke potungai mo ui ke whahano whakaukau, pe e tari e toka taha mōri ko ia. Koe tu uta mai koe ki tongani, he kai rewa ke te whemau ia ke te whae sivi koe ne whawhahe ahe tolu ke ahe nima. Aia kua to'o mo ia ia ke te whae he potungai mo ui hano sivi. Kai ke, e kei whae pe potungai ui mo ui hano sivi ha taha, o ku aluange ke ngai sentai potungai mo ui, ka pau ku ne poke he tare tare pe koe fofonu, whae ngā natula ko ia o COVID tahiwa, e lava pe ia ke kei hoko hoko pe sivi ko ia. Ka koe mea koe ki he kaupāsese, hange koe kaupāsese ko mai o ku tare mo fofonu mo whai ngā natula o COVID tahiwa, e kei lava pe ia ke sivi. Koe wai pe whoke e pou e potu ngā oeia ke ngāhi business, pe koe ngāhi kulupu, o kunau whakaampe nā tolu ki kei hoko hoko atu pe, e nau tutu uni whaka e potu ngā oe, tutu uni whaka e ngā oe, whaka business, ke tui he kau ngā oe, pe koe kau a ahi ke business koe ha mask, pe aku wea pe popo kea potu ngā mo ui ia, aku taktawhai te riha pe e ngahi business ia, i hono whamama whai e ngahi toonga ko ia. Aku wea pe whoke popo e potu ngā mo ui ke kakai whanua, ke kei tauhi pe e wā mamao, tauhi pe e whano, pe ka pau ku ongo i hataha o puke, pe a tui hono mas o oa e aluhol. Aia koe whanki toonga ko ia, o kia i pe e popo ia ke hoko atu ia he ngahi kakai kotoa o e whanua. Halo koe ki kamata pe a Palemia leo he whanki tutun koe na e tāri he NEMC, pe a tāri he kabineti. Toke he kapau, toke aha mea te tānak mai Paulo. Paulo, te aha mea te tānak. Aloha pita pau kore pe ke o hufanga i ngahi whatapu anō katoa pe. Pe ke EIKI Palemia leo. Koe ki tānaka atu pe whekawaki pe mo state of emergencies. Maro pe o mosi loi pe. Na e ua whoke state of emergencies. Koe taha, koe honga tonga honga hapa i ana taro no activate ana misa anuari. Pena e kakato e aho wanima ai ka sapate ia o e na toki hili, na toki osi. Aia pe hange pe na whakate CEO ko health. Ia whai koe whataha NMC na e tare pe ia he keiki te whakafo o state of emergency. Ka tokoanga i pe ke labs. Aia ko hunga koe state of emergency hunga tonga hunga pai. Pa ko mea maunga na asi koe ai na ki tauhi mai ai ko hiko ngahi whakatangata ko neo ngahi whitu ko na uesia. Tau whahango kanokpolo ko atata ko mango ko sia. Ngahi whitu ko ia. Ea ko e kai koe ni ko te whakafo te state of emergency. Te nau whoki lewa pe nau tōru ia ke pule ngai kolo ko ia he kau ofisa kolo. O kau pule whawahe ko ia whitu ko ia. Ia ngā mahe ni peo whatatau ki ngahi tutun ngā ue ke te nau tōru. Ko e state of emergency e taha ko e COVID-19. Ko e talfo ke ne tau lele mai tau tōru ia mo e state of emergency ko ia i maasi ko ia e wanoa. Ko state of emergency ko ia na kakato ia aneafi. Ko mea ukamatai e green he ahoni. Na kakato a state of emergency ko ia aneafi. Aia ko e lava kakato ia mahina tolu noa. Poko tau e ua mo konga a lele mai state of emergency ki he COVID-19. Peko toki fufua hoko ina me pehe i
tongan fuolota to renew a state of emergency ko COVID-19 o au mai ni ke tau eua mai na ono pe ko mahina tolu noa kakata o au mai ko ni ki ane afi ai ka mo mana tu pe ko taha ke plan ngau na spalani pe ai puleanga ia ke tau green e auloki ko ka topa das fa hogat pe ngai mahina ko ko uinga ko state of emergency na kakata na pena e fai pe ko ne fakatau ke me pe tunga mo ke tau green e pe a hon ka pa na kakata pe state of emergency enough pe ko ne to fagat ko CEO na fai pe ke ngau ke committee ko ya National Emergency Management Committee pe ko NMC o fakahoko pe ki he kabineti pa ko tali lele he kabineti pa ko hunga ko tau green e ko ya ni ko lava kakata ngai state of emergencies tau foki pe o normal malo ko ke fiu pe to mo ia ko te fa ke fiu te mi Kada ko te ki tana ka pe ko curfew and I met ka Palemia leo pa mo yang meanga mahengen ko restrictions directions ngai fakatangata o ko sta mo na e fa mal ka loa ngo tutuni ko ya I state of emergency ka ko ne to pe ko ne state of emergency ko leo ka pa ya ke ne lava fa mana bai curfew pe ki restrictions direction ko ne fa anga mahen ko na ngai fakatangata ko ya ka ku hokat pen I open border policy framework I gonna talk for how to see how go health ma we kata ke ki me be ta ngalo ke hanga o tana ke te framework pen na o formatala ki ai ko ka pai hata o positive how me muri e ke fe ma o pe ia ke no forma o fe ahenima ai ka ta how me muri o ku poke pe tese tu positive e ke fe ma o pe ke ne fai pe me ta tau kai no forma o pe na api pe ahenima pe ka pa o sko ya ku sai pe ata pe o ke hoko pe ne tu mas pe ahenima ko foi kongo ke lili uia ko nga ko fare I pe ka pa ata positive pe ka pa o se ahenima o ke poke pepe te tana ka te tolo ai ki foi me ko ia o ke tu pe ka ku e pe no fare ka kai ko o ku hau ke na no fo ma pe hanga pe ko me ko ko tai mini ai ko ki ke mahino pe ia o tau ke to nga I pe hata positive na fa fa nge kwa he ka ha o kwa te variant for ko foi uhinga pe ka ku kai fo ke ha manaki te foto la ya ta positive ha ka ko o hat pe ke me ai fo no malo ta fiu ia Oh, okay. Tatak pe CEO health o pe foku ku kai ke te fasi COVID ya e ka tuanga pe ngai business ke ata pe na o fe ma ona tol ke na la o ka pa tu fatata pe ngai kliniki ka te algo ki ai ku wai ngai kliniki ni pa to no a si COVID ya ka te to hu ki loto e utamai na to lu ka pa ku kai ke mai pa to no pa alu fa le maki o tata tongi na CV o inga pe ka kai pe ko ki ma e pa to no ke na ma pe wa no ke fai to pe fe le ba ko io ange pe ko malo son ko ka ta ha yo puke
o mahalo ko COVID e ke la pe e ko tunga o fai si ka ai kai ke te si hata ko ke puki ai ka pa ko hata o to yo ngo e me po ke hangange COVID e la va pe ke ho pe fai e fai ma mo usen ka kata famoi pe a tale kita mo ko ki kole pe ke toi famala ala mai mo ai foi mo ko na ke me ko ne nai fika felave i ko te fe mau a ka kai tonga ka nau a folau mai ko pe mi tu apule anga ke nau toi CV COVID e time ta tau pe ko fe time ko i loi ko ka positive ko ka folau na ke toi tanaki mai i fa mui ka pau e hataha e folau mai pe oku positive pe fe mau ke malolo i a ni mako e ke pe ko fe time ko fai CV i ngai fonua ko na folau mai me ai pe ko to ki CV i tongani i na tu utamai ko kata ko ki fenga pa mala ala pe io ko huinga pe ka pa te na puke ai tau pe o na puke he flu pe ko hange ha COVID mofi pe na CV ai o toki ilo ai ka ku hange pe ko ku apa matala tane nai okay ia pe fare ia ke kakai ke na tokanga o tau hi pe va mama o mo fano mo mask o kai ke pe ke to ia ka encourage pe okay encourage ko tu ko green o kai ke mandatory ko ke he green mo orange ko orange o mandatory ai o fie ma ko green okay encourage pe ai o kai ke pe he ke tau to au pito o ka ke po i pe ke tu ka pa wa hata ha me mori o mo whakau o fofonu pe o tare o encourage pe ka kaya ke nau ke tui nau mas ke nau malu ki nau tolu ka ko ia ko puke ko ia e civile vai ai ko tai mia to ki ilo ai posti malo fefe ta faki gon goi ki he huhu malu da lave ifo nai to ki tau mai ai tokoni huhu ki he me posta noa o ke hoko lere at pe ai huhu malui pe o ku te aha fainga liriu ki he tuunga huhu malui ko huhu malui fo ko ne modena na e uhinga ia ke posta fikaua ai me ke kakai tau matu tua ai me ke tau ni mangofulu ki olunga fango fulu ni mangofulu ki olunga pe ko hataha o tau ki la loi ka ne ma ha tu la venga fu an ko ni ka pa te aha no fahinga puke anga maheni moi ka front liners aya ko ka ngawe ka ai pot ngai moi hang ngawe ni mo ka wai pe mo ma ta pe to ngai ni ngo la yang ne risk ngawe ke front line an ka police so dia o ku fare ia ke nau ai second booster mo hataha o folau ki muri ai ko ka ba wa hata ko ai ko ta pe ke kai ko mai ke ai hane ko kai ke pe ke o mai o second poster ai to ta ko to ai ko tau mo ai second poster ke ne fra malo hi ai maloi ai ki ka pe ko high risk group ai ko hinga pe second poster kadak pe CEO ko ao vai storia ni ko tau fonua no to ko ia e fataptapui po tau foko green ka vai fa fok pe tau manatu ki he kamatanga mai e tau fa konferenisi ko ia he COVID na e fa na ke na me Palemia ko timi na honga fa totolo i pena anga fe e hu mai ko COVID ki tongani pena to fai pe no e ke pena tamai ko ke ngau pe ke ko afa o se ni tau COVID na te haki update mai ke pe ko tau io ko mai to be au so ni le e pe ko fa ko nga ko ne asi ko e wa fu mai wa fu por monia na
Nai fai pe foki no whatoka ngā i koe taulak ko i klasta ki e lia koe. Pea nei pe boi maha mahalo na koha Palemia he upakatahi. Ka kono moni o nei he mahalo pe kai koe maua koe ne kai pe ke fu ilo pau. Ke fu ilo pau ia pe ko fe waka. He nei pe kore ke u waka o matu pe nei ta noka ke rela ke na o mai ange ha information. Pe na hata na positive he u waka koe nei ha umitonga ni. Pe nei sfai pe kore ke ki muri. Ka koe anga ku mana to i nei kai pe ke o mai ha whainga information pe hea ki tau whilo ke NEMC. Ai aku mahino nei kai pe ke tau lawa tau tolo o mao ke foi. Malo. Whamalo at koe ngā koe mao e whainga marie. Pea ko osi mahino pea ngahi whamala ala ko so mai pea me he pureanga whekau aki pa mo tau liriu koe no lan mata. Ka i he mao koe whainga marie ke e kai pe ke e tokon Palemia ka koe e minista ke pilisone pe koe green light koe ni koe talue lockdown ni koe he wave hono wow te kai pe ke FAKATAHA ia ke whahasio ke kau nofo poate pe koe green light koe ni o ku whakangofu ai ke whaha a ahi ki pilisone pe ku ke tapu pe ia. Sai peke atua ngofua ma ke. Kore re wa mi mane. Osi wave hono ai a toto. Utu veo fopia no moro. E taivin. Ata tope o a ke ai ne. Mahalo ko mahino e me ane whaka mai COVID. Nā taha ki update mai ke whalau e tau Minisita po ha ngai hola ke tau oh ia sa ke eka tō rewa kona wao atu. Pena taha update mai ki he tau ke whalau kone Minisita Moui wa ngai ngongo whawhiwhi ke hola e nau whalau. Ke tau misi ni Talasisi. Ki o kon mo neu ku nau ke ai te ke update mai he minista ia ne na pata anga ja u do to FAKATAHA te ko alo ba be pe ha mani Whamoe mole pe koe ki whehui whao si pe nia whekau ak pa moe huhu malu i o ku iai naha ngai whonua ko nau o si to'o ai whakataptapu i ko ia o nau alo lan mata o kai nau te whie mau o kai nau te whie mau nau tō lia ke whakahaa ange certificate na te huhu malu i pe koe ngai whonua ko tō pēng nau kei whie mau ke kakai kong nau wholau a tuhango tau tōko i tonga ni ke whakahaa i mai nai o si huhu malu i ai kakai kong tu uta ko nau ngai whonua o hange koe whamalana na mai e tale ki tau moui koe tō taha ko tō pēk pau muri koe tonga pau ke ne broom nai o suhu malu i a koe a pe malo. Yo ku ki update mai pe he ko si nei pe o ke lahi pe o whonua e o nau ke whie mai kau muri ke koe taha e o hinga na mau ai e pe ke hao i kau muri. Ko hinga ko hangeta o ne advice mai he timi he ko si o ke pe u whonua o nau ke whima o pena tole ke show ange ai certificate e kau muri ai ko hangeta o wenga whonua ko ngapi ko sto e nau tolo ka ke ai pe ngai whonua o ki lahi pe u whonua o nau ke whima o pena tole ai certificate ai muri ka ke ko mande fo ko ne tu pena ai ka tau te review pe tau tolo e tau review pe he koe pe ai tu ia koe kakai muri koe o wholau holo pe kua uia pe se te taha o tai huhu me ko nau tole o huhu ka to pe nau tole pe koe pe whie mau ia ke tau poupou ke kau whewholau aki ke nau huhu
ke mahino na folau holo na malui ki na tolo ke me ko ka muri ko folau lo ke ka muri fa folau ai ko hinga ko ma ai ko second posta o fare e ka tonga o folau holo ke ai ke mahino o malu mo na tolo ko po pe ke community fra man lahi ke mahino ka ke ma fola ko Wiki ko hinga lahi pe tau po ke global movement ke get vaccinated. Fausi pe ton Palemia ko mai no foku osko tau green hon. Ka to ngai mia fe ka ko COVID unau Penstown ko to hon. Ta be be hange ko na ngai to koni na fa fe ka ko COVID hange ka front line na so ka mea ka to nau osko to hon. Koia, osko to mo mau mo ngofu a mere ke alu ki tot. Malo apito mula mai ko tui mal ko tau merie au korere porque Paula que ne fa osi tau mea ka tau ma tu ka malo taurot tamai mau fa fetai pe ke afion ko i ke ngai kelesi pa ngai tapa ke no tope mau lave mano ai to mau hanga ke ho ko ni ai mau fia neka mau loto o mau au mai to ki ha a fo ke te mau tol ko ni ko tutu ni preanga kabineti ke mau alu o lan mat ko ni hanga pe mau foka normal ko talo ni to ka va mai ni tau e u mo konga pe ke ngono ngai fenga ta mo ngai pole ke na mau fo mai ai ka mau fa feta ena ke iwaka pe ngai ke mama o me te ma tolo tak mai fononga mo sia mai a honi ko ha tu tanai faingo fu ka ko mau fa feta ai ena ke hoko ko takimua ke te ma tolo mau ko le famole mole ngai to no ngai hono ko to pe ngai ke fa ko a ko finangalo ka mau fa fetai ko tua mesa fion pa be mau fa fetai ho koin ta pa ki nei pe EIKI Palemia leo pe te matol hono ko to pe fa fatongia mo ki he kakai e fonoa ke o metapo ki mo kres ke mau hoko tu ko ni o tua ke mau fa papa pe time ko to pe han ko to fononga mai ko pe ke taki mo ko pe ke fa mo fa hino ko pe te mau no fo malo ai Tabaki hono ko dog matol ya honi pe ka pongpongin pa mo kahauna mo kole ko to ngai malo hin ya klas ko al ko mo fa mo ui amen malo